Il-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka lill-avukat Frank Testa li nħatar mill-Prim Ministru biex imexxi inkjesta fuq rapport li der fil-Malta Today tal-Ħadd li għadda u li dwaru qatt m'hemm ebda dettalji. L-istorja fil-Malta Today allegat intħil f'investigazzjoni dwar droga u l-Prim Ministru ħatar inkjesta minnu fih. L-avukat Frank Testa huwa wkoll iċ-Chairman tal-Kummissjoni tal-Impjiegi u nħatar biqbil mal-Partit Nazzjonalista bil-Partit Laburista jgħid li dan ma jħalli ebda dubju fuq l-imparzjalità tiegħu. Bl-attakk fuq Testa, il-Partit Laburista qal l-sens ta' arroganza, vendikazzjoni u superjorità ta' Simon Busuttil qed tilħaq livelli rekord. Il-Partit Laburista fakkar kif Simon Busuttil wassal biex jgħajjar lil wieħed mill-iktar persuni rispettati fil-ġudikatura Maltija, Philip Xiberras, li nħatar imħallef minn Edi Fenekadami. Għajjar ukoll lil Karm Vassallo li nħatar brigadir ukoll minn Edi Fenekadami. Issa Simon Busuttil iddeċida li għandu problema bl-avukat Testa għal il-Partit Laburista. Jagħmel tajjeb Simon Busuttil li jikkopera flok jallega u jikxef jekk jaf xi ħaġa. Il-lista ta' nies li jkeċċi Simon Busuttil komplit tiżdied għal jum ieħor. Innota l-Partit Laburista li żied li Busuttil iżommok biss jekk tkun wieħed minn tiegħu. Jekk le ikeċċik bla notice mal-ewwel ċans li jkollu tkun min tkun, kompla jkun spjegat fl-istqarrija tal-Partit Laburista.